Check. Test. Check. Sound check. Hey, 1 2. Hey. Sound check. Hey, 1 2. Hey, hey, hey. Hey, hey. Base 1. Oy, apat. Check 1. Testing. Hello. Test. Hello. Sound check. Mic. Test. Sa namamatay ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawaw. Good morning. Good morning, everyone. We'll now be having the memorial mass for our former city mayor, former DILG secretary, his 8th death anniversary. We are commemorating his death and life.
The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, we are gathered to offer this the Eucharistic celebration for the eternal repose of the soul of Jesse. And so to be worthy co-offerers of this Mass, let us recall to mind our sins and ask the Lord to forgive us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. O God, glory of the faithful and life of the just, by the death and resurrection of a Son we have been redeemed. Look mercifully on your departed servant Jesse, that just as he professed the mystery of our resurrection, so he may merit to receive the joys of eternal happiness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the Book of Wisdom. The just man, though he die early, shall be at rest. For the age that is honorable comes not with the passing of time, nor can it be measured in terms of years. Rather, understanding is the hoary crown for men, and an unsullied life, the attainment of old age. He who pleased God was loved. He who lived among sinners was transported. Snatch away, lest wickedness pervert his mind, or deceit beguile his soul. For the witchery of paltry things obscure what is right, when the whirl of desire transforms the innocent mind. Having become perfect in a short while, he reached the fullness of a long career, for his soul was pleasing to the Lord. Therefore he sped him out of the midst of wickedness, but the people saw and did not understand, nor did they take this into account. Word of the Lord. Responsorial Psalm. Let our response be, out of the depths I cry to you, O Lord. Please. Out of the depths I cry to you, O Lord. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my voice in supplication. Response. If you, O Lord, mark iniquities,
Lord, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be delivered. Response. I trust in the Lord, my soul trusts in his word. My soul waits for the Lord more than the sentinels wait for dawn. Response. More than the sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the Lord. For with the Lord is kindness, and with him is plenteous redemptions. Response. Second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead came also through man. For just as in Adam all die, so too in Christ shall all be brought to life, but each one in proper order. Christ the first fruit, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he hand over the kingdom to his God and Father. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for he subjected everything under his feet. But when it says that everything has been subjected, it is clear that it excludes the one who subjected everything to him. When everything is subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the one who subjected everything to him, so that God may be all in all. The word of the Lord. Let's all stand for the reading of the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. At that time, Jesus answered, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light.
my dear sisters and brothers, the good news of our salvation. Please be seated. The Honorable Congressman Gabi Bordado, Manay Gabi, the Honorable City Mayor Nelson and Attorney Marion Ligacion, Honorable Vice Mayor Neni De Asis, and the members of the Sangguniang Panglungsod, the brother and sister of the late Secretary Jesse Robredo, our PNP officers and members, government servants, my dear brothers and sisters, good morning po. There is a Latin expression, tempus fugit. Time flies. Ang oras naglalayog. It does not feel like it has been 8 years since the tragic and untimely death of our beloved former city mayor and Interior Secretary Jesse Robredo in Masbate City. It was a tragedy as his body had to be searched and retrieved from the sea. His death was untimely as he was just commencing in serving our country with excellence, efficiency, dedication, and humility. I feel the grief is still fresh in some of your hearts. The tears on your cheeks may have dried, but not the tears in your hearts. We remember how suddenly our city became the center of national coverage of news as people from all walks of life rendered their respect to the mortal remains of the late secretary at the Archbishop's residence. We remember when the body of the secretary was brought to the Malacañang Palace, the center of power. It was invaded not by angry people reminiscing the downfall of a dictator, but of a grateful nation to the beloved son of the city of Naga. Tempus fugit. Time flies. How time flies. How can we forget seeing and reading on national media the strong, composed, articulate, and some would say the beautiful, grieving widow of Secretary Jesse. Her humility and total submission to the divine had captivated the whole country, seeing how strong was her faith as she was in control of everything, even if she was grieving and worrying for her daughters. Tempus fugit. Time flies. How time flies. Like a whirlwind, the widow became a legislator and now is the vice president of our country. During this trying time, she is revealing what kind of public servant and leader she is. As 8 years ago, she provided calmness, hope, and sure anchor to her family. Now, during this very challenging time in our country, she is proving herself as a very capable, decent, and excellent public servant leader. We have experienced and continue to release the quality and style of public service of Secretary Robredo as being continued by city leaders and public officials. Indeed, there is no monopoly on excellence in public service. Given a chance, his fellow servants during his stint in the city continually render tatak Robredo services, and even better, considering our present situation. Tempus fugit. Time flies.
How time flies. But throughout the swift sequence of events, one thing only remained unchanged: the love of God for all of us. It has not aged. It has not changed. It has not weakened. It never flew away like time. And I am sure it will never die. The love of God for us has not changed because it has always been full since the moment God started loving us. And it is to this love that is our reason for gathering today. When we remember the death of Secretary Jesse Robredo, we remember how time flies, how everything is fleeting and trivial and unimportant. One alone is important: God in our lives. Everything else will pass away. Remembering Secretary Jesse today gives us a good occasion to be reminded of the truly important things in life and the things that do not really matter. Everything is temporary. Life is a journey. This world is not our home. Death is certain for all of us. Anytime, God can say to you and me, your life will be demanded of you in a few minutes, and the things you have prepared, to whom will they belong? Indeed, what is written in the book of Ecclesiastes is true. Everything is vanity. There is a Hebrew proverb which says, life is given to us. We earn it by giving it. Life has been given to Secretary Jesse, and he earned it 8 years ago when he gave his life. Today, brothers and sisters, Secretary Jesse teaches us, I died 8 years ago. Someday you will die also, sooner than you think. All things will end, but do not be afraid. God will always be there for you without end. Because for God, there is no tempus fugit. For God is more than enough. Solo Diyos basta. May the soul of Secretary Jesse and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. We stand for the prayers of the faithful. God, the Almighty Father, raised Christ, His Son, from the dead. With confidence, we ask Him to save all His people, living and dead. For every petition, we all say, Lord, hear our prayer. For our brother Jesse, who in baptism was given the pledge of eternal life, may he now be admitted to the company of the saints. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the family and friends of our brother Jesse, that they may be consoled in their grief by the Lord who wept at the death of his friend Lazarus. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our deceased relatives and friends, and for all who have helped us,
that they may have the reward of their goodness. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us assembled here to worship in faith, that we may be gathered together again in God's kingdom, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord Jesus Christ, hear our prayer for our brother Jesse and for all who have gone before us in faith to eternal life. Free them from all their sins and let them share in the fullness of salvation in the kingdom where you are Lord forever and ever. Amen. Please be seated for the presentation of the gifts. Pray that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. All rise. Look with favor, we pray, O Lord, on the offerings we make for the soul of your servant Jesse, that being cleansed by heavenly remedies, his soul may be ever and blessed in your glory, through Christ our Lord. The Lord be with you.
Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In Him, the hope of the blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Rolando our Bishop, and all the clergy. Remember your servant Jesse, whom you have called from this world to yourself. Grant that he who was united with your Son in a death like his may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. The Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, art in heaven,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. This is Jesus, our bread of life. Happy are we who are called to partake in His sacred meal. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul.
Let us pray. Restored by these sacred mysteries, we humbly ask you, O Lord, that your servant Jesse may be cleansed from all offenses and merit for all eternity the precious gift of the resurrection. Through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Jesse, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Our Mass is ended. Let us all go to love and serve the Lord. Thanks be to God. Good morning po. Good morning, ladies and gentlemen. We now proceed to the next part of the ceremony. To lead the singing of the Philippine National Anthem is the Naga City Hall Choral. And to hold and raise the Philippine flag are the unified troops led by the Naga City Police Office, headed by Police Colonel Marlon Catan. Bureau of Fire Protection, headed by Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort. Unang
Ladies and gentlemen, today we now proceed to the wreath-laying ceremony. The Philippine National Police, headed by Police Colonel Marlon Catan, will lead the unified troops in the wreath-laying ceremony. The wreath bearers are the PNP personnel, honor guards are unified troops from the PNP, Bureau of Fire Protection, and BJMP. To offer the wreath, we have our very own City Mayor, Honorable Nelson Ligacion, Honorable Gabriel Bordado Jr., 3rd District Representative of Camarines Sur, Vice Mayor Nene Diazis, and the members of the Sangguniang Panglungsod. And now we'll have the community floor offering from the National Historical Commission of the Philippines.
Once again, ladies and gentlemen, good morning to all of you and to all our guests that we have with us this morning. Today we commemorate the 8th death anniversary of Jesse M. Robredo, former City Mayor and DILG Secretary. Before we begin our program, friends, let's hear the opening remarks from our very own City Vice Mayor, the Honorable Cecilia B. Veluz de Asis. A round of applause, please. Thank you, Jeff. Good morning po sa Satuya Gabos. Inot pagtaong galang sa Satuya pong namumutan Mayor Nelson Ligacion, Congressman Gabi Bordado, Colonel Gatan of the PNP, sa Kibuch and Sud Kijin, mga tugang ni Kansatuyang pinapadangat na Jess Robredo, sa mga kaibanan ko po sa lokal na konseho, Honorable Sani Ranyola, Honorable Perez, Honorable Honorable Pinapangirit ko lang kamo. Manita tinana ako nilistahan. O nila, nahiling naman kayo ninyong senior citizen na. Honorable Miles Rakid Arroyo, Honorable Kylie, Honorable Jess Albios, Honorable Elver Baldimoro, Honorable Lito Del Rosario, Honorable Greg Abunal, Honorable Uying Rosales, Honorable Vidal Castillo, Liga ng mga Barangay sa pamamayo ni Councilor Dodit Beltran. Ayaw naman po pala si Councilor Buddy Del Castillo, sa mga barangay officials na yaon, ang satuya pong mga PNP personnel, DILG, Director Lino, asin, si Kylie, asin mga pag-iriban niya sa SK, heads, sa gabos pong yaraon ngunyan, dahil kung nasasarabihon ta, baka may masala na naman ako nga-mention. Sa totoo lang po, puyat pa ko, nakaturog ako mga 4 o'clock in the morning, nagtitextan pa kami ni kang satuya pong BP, Lenny Robredo. Naghahanap ako kung ano ang pwede kong itaram ngunyan na aga. I was reading the Prophet, page 29, of Joy and Pain. As in, duman na ano ko na, 8 years ago, August 16, was the last time na nakaulay ko siya. Through phone, I just lost my bid as National President of the Rural Improvement Club. At that time, I was in Cebu. Yan po ako sa Cebu, na igwa nga na ano sa cellphone na inapudan ko siya just to let him know na bago ako magdalagan, sinabihan ko siya kang nag-uli siya na pigpupush ako kang region na magdalagan bilang National President. I was not ready. So siya sinabihan ko, ano daw nga ako kung magdalag? Sige na ngaya, magsabi ka ngaya sa ko, takakaulayan ko ngaya si Secretary Alcala at that time, the Department of Agriculture. Nalingaw naman ako sa iya na magsabi na. And then I lost August 16 ning Banggi. Inapodang siya. Kang inapodang siya, sabi niya, ne, yaon ako sa meeting. So day kami nagkaulay. Then later, kung paturog na ako about mga 9 na garuto, nag-apod siya. Sabi ko sa iya, talo ta nag-apod ka. Ang sabi niya sa ko, ikaw ba kasi nag-apod sa ko? Few of you know, si Elmer Langgaro nakakaram. May mga showbiz chika, may mga chika digdiyo sa Naga, nag-aapod yan sa ko para i-confirm kung totoo o dae. In short, si mga chismis po digdi sa Naga. Dahil nindo aram, chismoso man siya. And then, kang nag-apod ako sa iya, sabi niya, anong kaya nag-day ka nag-upload ko ta ngaya pinapospone ka sa eleksyon? Ako, miski pa anong gibuhon mo, ang delegates, voting delegates kang Mindanao, na ang ito, congresswoman kang Zamboanga. Mindanao, 33 ang maboto. Visayas, 21. Luzon, 15. Ay, di talaga. So, sabi ko, okay lang. Okay lang. Sabi niya, nuarin ka sabi niya,
La, pwedeng. Maagi ka pa nga ang Manila. Sabi ko, dainata, connecting flight nga ako kami from Manila to Legazpi. So nagabot ako August 17 sa Legazpi, diretso sa Naga, August 17. Kaya, tapos kang nagkakaigwa kami ng nag-text, pag kang August 18, nag-upload sa kuya si brother-in-law, si Arnold. Sabi niya, day anong nangyari? Sabi niya, nang nangyari. Day ka ngayon nagdadalan TV, and then dumang ko na hiling na iyon na nga nito. And then, nag-arapuda na ang mga konsyal na maduman sa Masbate. So we went to Masbate. Sa totoo lang, paduman na kami sa Masbate, nagsusurubahan pa. At that time, sabi may, dahil pa ako makatubod, sabi ko, takaulay ko pala nga ako siya kang 16 na banggi. Naghapot pa siya sa kung maaging Manila, na maghapit na ako sa iya, kang 17. So, mayo talaga akong aram na mapasibo siya. Na siguro kung aram niyang mapasibo ako, masabi to, magsabay ka na lang sa pauli sa Naga. Maray na sana, tada eh. And then, kaya ito pong dapat dumana kami nasa po kami, nagsusurbahan pa kami ni Consi Babit sa ni Consi Rean. Ay, kinuangayayan ni Dugong. At that time, nobela, sa TV. Ay, yaon lang ngayon sa gilid, tumaray baga ngayon itong mag-swimming. So, gabos kami in denial. And then, kaito na, duman mi na, kaito nang nakua, duman mi na na-realize na mayo na siya. Page 29 of the prophet, it talks about joy and pain. Duman na ko, at that time, sabi ko, nagte-text kami ni BP Lenny, sabi ko, nagbabasa nga ako ng the prophet, nagre-review. Gusto kong ano pwede kong itaram sa aga. Because I always speak from the heart, kumbaga. So, nagkukuha ako ng inspiration from the prophet ni Khalil Gibran. And I come across page 29, which is joy and pain. And then ngunyan, si reading, kasubago first reading, itong kinuha siya because para dain na niya maano ang wickedness of the world. Kaya ito nga na-realize ko siguro, pero pag-iisip mi man kung yaon ko ta siya, ngunyan, baka maging marhay ang padalagan kang sitwasyon sa ngunyan. Or baka talagang bako siya, mayo siya, habo niyang mahiling ang mga nangyayari ngunyan. Pero out of the pain na experience we find joy. I find joy for I have been a part of the group of people na nakaiba siya. I find joy na sa mga pag-iiribanan nasabihan ko siya kan sa kuyang mga personal na pag-mati kang ako po nagtukaw bilang local officials. And miski po nga ni ngunyan, pag maraot ang buot ko, I drop by, as in binabasol ko siya. Sana mayo ako mga arog ka ini, yung dai mo ako pinalaog sa politika. And then I realized na he left us with a legacy to be good leaders. He left us with memories na will erase the pain that we feel in losing him. We realize na out of the pain, we become joyful because we have been a part of the life of a great man, Jesse Robredo. To Jess and to all of you, good morning and babalos. Thank you very much, Vice Mayor Nena Diasis. So ngayon po, sa tuyang dangugon, a message of appreciation hali po sa mga tugang kang sa tuyang pinapadangat na si Jesse Robredo. Friends, palakpakan po niya ito, Mr. Jose Butch Robredo.
bali yung kwan sa kung ano eh. Congressman Gabi, Mayor Nelson, Vice Mayor Nene, Councilors Oying, Lito, Greg, Miles, Elmer, Buddy, Vidal, Sunny, Joe, Jess, Kylie, and Dodit. Sa tuwi pong PNP, Colonel Galang, National Historical Commission, ang sa tuwi pong pag-iriba na nagprepara rigdiyo, sa Indo po Gabos, Diyos maray na aga. Dakol sa Indo, kaibanan ni Jess kay Tupa, kan siya yaon pa. Hanggang ngunyan, maski memorya niya, kan sa iyang mga pagtubod, kan sa iyang mga prinsipyo, pag-iiba nindo sa katuyuhan na makatao kabo ning maray sa kamatuninong nakabuhayan para sa satuyang mga kababayan. Maski ngani ngunyan, may pikatubang kitang kadipisilan na dahita sigurado kung narinta ni malalagpasan. Nagtao ka mo ning lugar sa iya, panahon, para rumdumon, makisumaro sa pagsilibrar kan sa iyang ikawalong death anniversary. Kami pong kapamilya niya, mati-mati miniyo, ang sa indong pakisumaro sa muya. Naugma po kaming maray, na maski pa igwang mga katibaadan, maski pa igwaning mga kasiributan, nakakatao ka mo sa muya ning lugar panahon. Kaya po sa ngaran po ang sa muyang pamilya, si Lenny, ang sa iyang mga aki, si Aika, si Tricia, saka si Jillian, ang sa kuya pong mga tugang, si Jo, si Jean, saka si Penny, ang sa muya pang taos pusong pag-Diyos mabalos sa Indogabus. Salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Kuya Butch. So bago tapo madangog ang mensahe kang sa tuyang congressman, ang 3rd District ng Camarines Sur, we have song number from the Fork Barrel. Maray na aga. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon ang nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, nakaraan maiiwan at sa paggalaw ng panahon mapapalitan ng bagong ngayon. Bring the noise! Tingnan mo ang naga, ang nabilang pagbabago, ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Dagueño.
pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon na ng ating tingnan, ibang-iba na ang ating bayan. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating ganap sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirap ang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko may di magbabago. Proud ako maging Nagenyo. Check one, check two, hello. Again, it's something I'm always going on the flow. Nothing can stop all the way to the top. And everybody knows that we're the cream of the crop and we're proud. Maraming beses dilim nagdaan, parang ay sinubukan. Ngunit dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirap ang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso, hindi magbabago. Kapag naging edukasyon sa bayan ko, proud ako maging Nagenyo. Tingnan namin sa aming pagtuto, dahil sa aming bayaw yung pagtuto. Lahat huwag na malangin tuloy, hindi nyo kayang ibang kusili ka ng umuya, walang hindi magagawa mula ulo hanggang pakawala ka. Unang resipyo lagi ang una, hindi lang puro umisip, sabay-sabay gumagalaw, buong mundo isisilaw. Proud ako, yeah! Proud ako maging Nagenyo. Thank you very much, Fork Warren. Well, friends, at this juncture, now let's now hear the message of the representative of the 3rd District of Camarines Sur. Please welcome the Honorable Gabriel Bordado Jr. Okay. Ay naaga po sa Indogabos. Medyo masakit ang kamugtakan ta, dahil sa pandemya, may mga duwang levels itang maskarangunyan. Hinali ko na, ini yung face shield, baka dahil na nindo ako maintindihan. Ang sabi ko kay Mayor Ligasyon Subago, nagsusurngak-sungak na ang saguyang paghangos. Gusto kong i-acknowledge, siyempre, ang ama kang syudad, ang matibayo na maray na alkalde sa atubang kang labi-labing pagsakit ning huli sa COVID-19 pandemic, Mayor Attorney Nelson Ligasyon, kaibanan man ang sa iyang matibayo na agom, si Attorney Marion Ligasyon. Nadangog ta po subago si Vice Mayor Nene Diasis na nagko-quote sa ginibo kan sarong matibayo na parasurat, si Khalil Gibran sa iyang magayuno na libro ng titulo The Prophet. And ang mga councilors na yaon po digdiyo, yaon po si Councilor Oying Rosales, si Councilor Lito Del Rosario, si Councilor Sani Ranyola, si Councilor Elmer Baldemoro, si Councilor Greg Abonal,
si Councilor Attorney Miles Rakid Arroyo, si Councilor Joe Perez, si Councilor Jess Albios, si Councilor pamayo po kang Sangguniang Kabataan Kylie Tripolca, si Councilor pamayo po kang mga kapitan sa bilog na siyudad ng Naga, Councilor Dodit Beltran. Asin yaon man po digdiyo ang Philippine National Police na pinapamayoan po ni Colonel Marlon Catan. Siring man po ang City Fire Department, Bureau of Fire Protection na pinapamayoan po ni Chief Inspector Emmanuel Ricafort. Yaon man po ang satuyang Deputy City Director kang Naga City PNP, si Colonel Errol Garchitorena Jr. And of course, ang pamayo po kang Jesse M. Robredo Good Governance Center, dating konsyal, asin mabalik giraray na konsyal, Rayan Cedric Gromeo Rentoy. And of course, ang very special guest na po ngunyan, ang mga tugang po ni Secretary Jesse M. Robredo, yaon po si Butch Robredo, and yaon man po si Madam Jean Robredo Tang. And gusto ko man pong i-acknowledge ang pamayo kang DILG Naga, si Mr. Lino Roberto Buncodin Jr. And ang DepEd Superintendent, si Mr. Mariano Di Guzman. Ang satuya pong mga barangay captains and barangay officials na yaon po digdiyo. Pati na po ang gabos na naghihinanyog kan mga pigtataram po digdiyo. Yaon man po ang mga representatives coming from the Office of the Vice President. And siyempre po, hali po sa opisina ko na pinapamayoan po ni Mayor Abang Mabulo. Isa yun yung katayid ni Mayor Abang Mabulo. Dahil ko nahiling sa bago, si Councilor Vidal Castillo. Medyo naglampas ang satuyang, and iyo pa, saro pa, ining masakiton. Nagralampas ang satuyang paghiling dahil sa maskara. Yaon po si Councilor Salvador Del Castillo, ang satuya pong gurang na talaga da sabi ni Nene, Salvador Badi del Castillo, CPA lawyer. Manakawan. And kabos pong mga kapitan, dahil ko na po sa roon, baka matapos po kita kan sa tuyang mensahe, maabot ng alas 12. O iyo pa papalan, ang National Historical Commission. Ano takulang niyo yung pigtao mo sa kuyang listahan, mate? I-recognize na po ang mga representatives ng National Historical Commission na iyo po ang nagmukna, nagpatugdok po kanang si M. Robredo Museum. Kadakol pa pa ng puulig diyo sa listahan, lawigo na eh. Anyway, gusto ko lang pong i-acknowledge ang mga miyembro kang Padjak Association, Queen, Senior Citizens, Solo Parents, Sanggawadan, Pidaw, Urban Poor Federation na nagselebrar kan sa indang anibersaryo ngunyan, ang Naga City Council of Women, ang Lakas ng Kababaihan, ang HIM, ang Naga City Agricultural and Fisheries Association, ang Plaza Food Vendors Association, ang NegoCart, Namasped, ang PWD,
ang Naga City Deaf and Mute Federation, ang Naga City Women with Disability, asin po ang mga department heads kang Naga City Government. Maana kong nalingawan. Okay po, so maray na aga sa Indo Gabos. Ipigtaram na kan mga naenot sa kuya ang dapat itaram sa humiliya po ni Father Aba. Kinumpleto niya na ang mga dapat na istorya. Si satuyang BC Alkalde nagtaumaning harahalawig na mensahe manunungod po sa iyang eksperyensya ki former DILG Secretary as in Mayor Jesse Robredo, and of course, ang tugang niya po, ang amigo tang si Butch Robredo, nagpahayag man kan sa iyang mga kaisipan. Pinapasalamatan ko po ang gobyerno nasyonal kan Pilipinas na pigdeklara po iniyong August 18 na national holiday. Bakong national holiday? Local holiday, non-working holiday. Iyo po. Local non-working holiday. Kaya mayo pong laog mo niyan sa bilog na siyudad ng Naga. Upakan taman po ang gobyerno nasyonal na pinapamayawan po ni President Rodrigo Roa Duterte. And of course, first time po niyong dahil nakadigdi, ang satuyang ginagalangan as in pinapadangat na agumpo kan satuyang Secretary and City Mayor Jesse Robredo, si Vice President Leni Herona Robredo. Kaibanan po ang sa iyang mga aki, si Aika, si Jillian, saka si Tricia. Dahil po sinda nakadigdi, minsan nga ni labi-labi na ang sa indang kagustuhan na makapuli po sa siyudad ng Naga. Nabasa ko po ang pigsurat ni Aika, ang matua, sa sarong dyan po sa Facebook. Iko po kayang sarong grupo na nagmumukna na paurugon ang satuyang sadiring tataramo na Bicol. And si Aika po nagsurat kan ikaduwa niyang essay sa Bicol, kan sarong aldaw, iniyo ang sabi niya para sa iyang ama, asin sa mga namumuot sa iya. Medyo magabat na maray ang bigburutasan duman na tataramo ni Aika, asin ang pinakahuri po duman, ang pinakaimportante po, na pigsasabi niya, na pagkatapos ng gabos, mabalik manggararay kita sa satuyang piggikanan. Mabalik man po gararay kita kung saan kita nagpuon. Asin iyan po nangyari sa sayang ama na nagkaigo po ng aksidente, nakakangyarhat na aksidente duman sa may party kang Masbate. Buminalik po gararay digdi sa tuya sa mga naghahalat niyang mga kaimanwa, sa mga naghahalat niyang mga kairiba na grabe ang pag-umaw sa iyang karahayan. So ang sabi man po kan sarong pamusong maray na leader sa kinaban, kung ika masabi, manunungod po sa karahayan ng sarong matibay na taho, dai ka na kinakaipuan magparataram. Kaya dai na po ako mataram. Arugon na lang ang pigibo kan matibay na iniyong leader. Arugon na lang ang sa iyang mga ipinahiling na karahayan sa kinaban. Pagbukas ko palan ngunyan kang sa kuyang Facebook account, ang enot ko pong nabasa, ang pigpost ni Vice President Leni Herona Robredo sa iyang account. Ang sabi niya, 8 years and
it feels that He never left us. 8 taon, alagad, garuman sa nakita, dai niya pigbayaan. So, ipangadji ta po na makuaman lugod ni DILG Secretary si Naga City Mayor Jesse Robredo ang katuninungan na sa iya pong pigahanap. Salamat pong maray. God bless us all. Thank you very much, Congressman Gabi Bordado. Ladies and gentlemen, for an intermission number, I would like to bring you back the Fork Barrel. Nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan ang saya nating bitin. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, mamamangluka, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala ng masaktan, mapabayaan pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo. Ito na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaulat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taasno, ito ang aming bayan. Naga na, umanasasarigan, nakakataman sa tukmon. Naga na, kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandiyan. Back to the basics, now the world knows it. Now one for tomorrow, you can never do the closer. Fast to the future, everybody's social. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon nga ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalaoman. Naga na, nasasarigan. Naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Thank you very much, Fork Barrel. And now, ladies and gentlemen, let's hear the message of our very own City Mayor, the Honorable Nelson Ligasio.
Marahay na pagkaaga po sa Tuya Gabos. Good morning. Pagkatapos po kan mensahe ni Congressman Gabby Bordado Jr., pagbaba po niya duman sa may pakarani po niya duman sa may tukawan, ang sabi ko sa iya, garo niya ako bitin sa imong mensahe. Garo niya ako for the first time, hali po to na maray. Mas halaba si acknowledgement saka si introduction. Sa totoo lang po, sa mga iniidolo ko po pag-abot sa public speaking, si Congressman Gabby Bordado Jr. Kaya lang talagang binitin mo kami ngunyan, Kong Gabby. Palakpakan ta po, Congressman Gabby Bordado Jr. And sa kuya pong pagtaong galang, inuton ko po ang tugang kan sa tuya pong pinapadangat, namumutan, na dating mayor, dating secretary kan DILG. Palakpakan ta po, Kuya Boots Robredo. Iyaon man po si Ate Jean Robredo Tang. And dawa po mayo ngunyan, aram ko na nakasubaybay. Nagdadalan po an sa tuyang ginagalangan na Vice Presidente, Her Excellency Maria Leonor Lenny Robredo. Palakpakan ta po. An sa iyang mga aki, si Aika, Tricia, asin Jillian, na nasabi na po subago, yaon sa Metro Manila, gustoon man na mag-igdi, dai, ninhuli po sa pandemya. Sa miyembros kan sangguni ang panglungsod sa pamamayo, kan nagpaparagayon na presiding officer, palakpakan ta po, Vice Mayor Nene D. Asis. Siring man po ang sa kuyang pagtaong galang, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Joe Perez, Councilor Greg Abonal, Councilor Lito Del Rosario, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Miles Rakid Arroyo, Councilor Smart Buddy Del Castillo, Councilor Oying Rosales, Councilor Vidal Castillo, and Presidente po kan SK, Federation President Councilor Kylie Tripulca, asin an sa iyang mga pag-iriba, and ang bago pong miyembro kan paagahan team. Ang Presidente po kan Liga ng mga Barangay, Councilor Dodit Beltran, sigabos po na mga punong barangay, nakaibanan ta po ngunyan, mga barangay officials, mga department heads, mga empleyado po kan lokal na gobyerno kan Naga. An sa kuya man pong pag-acknowledge, siyempre, sa satuya pong nalalauman na bagong City Director, kan City Police Office. Palakpakan ta po, Colonel Marlon Catan, asin an sa iya pong mga pag-iriba. And of course, representing the Department of Education, City Schools Division, si Sir Manny Di Guzman, asin an sa iya pong mga pag-iriba. Hanggang duman na lang po muna ang sa kuyang acknowledgement. Tapag dinagdagan ko pa, maalaba pong maray. So sa satuya po gabos, sa liwat, marhay na pag-aaga. Ngunyan tigsisilibrar po niya to ang 8 taon kan pagpaaram sa tuya, kan sarong onesto, tultol, asin matibay na leader. Ninhuli sa iyang prinsipyo, asin mga paarog, nakaagwanta an sa tuyang syudad, bilang sarong maugma, asin mauswag na lugar. Sa tahaw, kan mapang-agyat na panahon, na sa tuyang inaatubang ngunyan, mati asin dai, napapara ang mga ligasiya, nin marhay na paggobernar. Enot mag-aksyon.
huri magpahingalo. Iyan si Sec Jess Robredo. Iyo man po yan ang inspirasyon ta. Siring man kan mga pag-iriban yato sa City Hall, urog na sa paghampang sa pandemya, enot mag-aksyon, huri magpahingalo. Ini ang gawi na sagod ngunyan, iyo ang satong pigtutungkusan. Inot mag-aksyon na kaiba ang mga tao. Huri magpahingalo na katuwang ang lambang nagenyo. Kisek Jess, nano dan tagabos na dai pwedeng akungo na. Dai pwedeng ika o sinda sana. Perming kita. Dai pwedeng magkakapirasa na. Dapat gabos kita. Ini ang mga nanodanta sa iya. Sa lambang hiro, isipon ang tao. Sa lambang paghaman, ibali ang nagenyo. Kaya ngunya na pandemya, puon Marso 15, 16. Sagkod ngunyan, siring po kayan ang satong mga ginibo. Pig-inot ang tao. Sa paghaman kan polisiya, kaiba ang gabos na nagenyo. Maski ngani, madadanyeran ang iba niyatong mga proyekto para sa mga nagenyo. Hinusay ta kaiba ang konseho kan sa tuyang syudad na maabutan gabos na syudadano nin ayuda. Nahiling ini kan mga grupo, mga pamilya, negosyo asin organisasyon sibil. Kaya nag-ayuda nin mga kwarta, pagkakan, relief goods asin mga PPEs, maski pangani makuri man sa inda, an epekto kan pandemya. Nagbakal kita nin mga PPEs asin mga testing kits, maski ngani tingating na an satong pondo. Nahiling ini kan sarong medical supply company, kaya dailang kita pig-opresiran nin baratong test kits, pigdonaran pa kita nin 7,500 na test kits. Naghimo kita nin mga quarantine facilities, katuwang an mga pampublikong eskwelahan. Pig-anduyugan ta an satong mga frontliners. Nag-mobilize kita nin mga sasakyan. Naghanap sa inda nin mga turugan, katuwang ang grupo asin institusyon. Labi sa 1,000 na mga volunteers ang na-mobilize niyato sa pagresponde sa COVID-19. Nahiling ini kan mga negosyante, kaya nagbugtak sinda nin sarong hot kitchen para mapakakan ang mga frontliners asin ang mga yaon sa border asin internal security control. Iyan magkakapirasa na sa dakol niyatong nahaman kan mga nakaaging bulan asin nahahaman sa presente ninhuli sa satong pagtarabangan. Ninhuli tagabos kita kabali. Ako, ika, sinda, kita. Kan panahon na pauntok ang mga pampublikong sakayan, asin piglimitaran ang hiro kan lambang namamanwaan, igwanin sarong local app development company, ang tulos na nagdulok sa tuya para magtabang na maikonekta ang mga konsumidor nin kakanon. Mga supplies sa mga suppliers. Saro sinda sa rason kung taano ta nagbungkaras ang mga delivery services sa satuya pong syudad. Kan ang kadaklan sa tuya takot na magluwas o magsaod. Sa indang pig-develop ang community mart. Sarong app kung sain pwede magsaod gamit sana ang satong mga mobile phones. Ngunyan anoy ka, liwat na naman yatong katuwang. Kung sa inot katuwang tasinda sa food as in grocery app delivery application development.
Ngunyan sa contact tracing naman. Sa pagturuang-tuwang kan NOICA, Information Technology Office kan sa tuyang syudad, asin Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Nahaman niya to ang sarong contact tracing application na dai nakasarig sa kusog kan data o internet connection. Sa maabot po na magkakapirang aldaw, formal po niya itong pupunan ang pagpakiulay asin pag-require kung mapasar po ninsarong ordinansa ang sangguniang panglunsod. Sa gabos na mga nagenyo, igwan ni negosyo asin sa gabos na malaog sa Naga na magrehistro sa contact tracing app kan syudad. Ini po makakadagdag na tabang sa espuerto sota sa paglaban po sa COVID-19. Apwera pa po ini, kan igwa na pong sistema na na-set up na po kita. Igwa po kitang contact tracing team na pinapamayuhan po ni Ma'am Divine Onsa, halos 15 po sinda, na iyo po ang naglalapigot, minsan kayan matanga, para aramon kung si isay, si mga nagkaigwan in contacts, primary o kaya secondary, sa mga nagpositibo sa COVID-19. Tanganing maubos na po sindang ma-test asin maaraman kung positibo asin o kaya negatibo. Kung positibo, siyempre, si mga kasunod pa na mga precautionary measures na dapat tulos-tulos ginigibo. Out pa man lugod na ansiring na pagkakasararo niyato kan enot, magibo taman po giraray ngunyan. An sa tong pagrehistro sa sinasabing contact tracing app, magiging dakulang kagianan sa gabos sa espuerso na ginigibo ta laban sa pandemya. Sa pagtapos, hinahagad ko po sa gabos, sa kada saro, maski ngani sa tahaw kan pambihirang panahon na igwa kita ngunyan, padagos ta po, nagirumdumon asin isabuhay, an mga nano danyato, ki dating mayor, dating secretary, Jess Robredo. Bako lang sa taram, kundi sa gibo. Diyos marhayin alaw po sa tuya, gabos. At ngayon, nandito na. Ang masunod po, na matao po sa satuya nin mensahe, Her Excellency, the Vice President of the Republic of the Philippines, our own, Maria Leonor Herona Robredo. Marhay na aga sa Indugabos. Sa primerong pagkakataon, dahil kami makakapuli para makaibanan kamo sa pagkumemorar kang pagkawara ni Jess. Magapat man sa pagmati mi kan mga aki na mayo kami dyan kaibanan nindo, mas nag-iibabaw sa mo ang pangangaipo na maglikay. Ninhuli tahalang kawon ang kaso ng COVID-19 digdi sa Quezon City. Saka talagang exposed kami on the ground, mas maray nang magpasiguro, taang pigi-iwasan ko baka kami paan makaulakit dyan sa Indo. Dakulaan na bagay para sa mong pamilya na dawa 8 taon na nakaagi, padagos man giraray ang pagirumdum ki Jess, kan lokal na gobyerno ka Naga na iyo ang naging pamilya niya sa laog ng halos 20 taon. Gabos na nakaibanan niya mga amigo, katrabaho, mga pag-iriba. Makakasabi kung gurano pinadangat ni Jess ang satong syudad. Binulos niya ang enterong buhay niya para mapakarhay gabos. Ang Naga na inabutan niya kang 1988, ibang-iba na sa Naga na winalat niya kang 2010.
Bako lang yan dahil sa iya, pero dahil man sa Indo na naging katuwang niya sa halawig na panahon. Kamu si kasarabay niyang nangiturugan, nagsakripisyo, asin naglapigot para mabago si mga kaipuhan baguhon, asin mapakarhay si mga dapat pakarhayon. Minhuli digdi, nagiging source of biggest comfort para sa samong pamilya. Pag nahihiling mi na bako lang pinapadagos kundi lalong pinapaurog nindoan sa iyang legasiya. More than just honoring Jesse's memory, you carry his legacy forward by building on what he started and by innovating while staying true to his core philosophies of responsiveness, empowerment, and civic participation. Kaya mabalos na marhay sa Indo dahil digdi. Sa nag-aging lampas 5 bulan, nahiling ta kung papaano binago kang pandemya ang mga buhay ta. Sa halos sarong iglap, garo nagpundoan sa tong kinaban, sa paagi na deita lamang hinunahuna na mangyayari sa to. Gulping mga plano ang dai nadagos, gulping trabaho ang apektado, pati na ang pagklase kan mga aki apektadong marhay. Kinakaipuhan ang gulping kusugbuot para atubangon ang mga nangyayari. Takula na marhay ang hamon sa tuon yan dahil buhay sa kasalud kan mga tao ang nakataya. Ang kalaban daita nahihiling. Pero tandaan ta na dyan na bisto ang Naga kung papaano kita magsimbag sa mga panahon ng krisis. Puon ka ito hanggang unyan, bistado kita sa pagiging matibay, makaisip nin mga makabagong mga paagi sa paggobernar. May record kita na pirmi kitang naiinot sa iba. Bisto kita sa pagiging competitive. We have always responded to the worst of times with the best in ourselves. Dakol dahilan para magpasalamat sa Indo kay Mayor Nelson, Vice Mayor Nene, ang enterong konseho sa satong mga barangay captains, mga barangay officials, saka syempre, si enterong City Hall family. Aram ko na lampas 5 bulan na mayo kamong pahingalo para masiguro lang na ligtas ang mga taga-Naga. Magpuon sa pag-secure kan sa tong borders, sa pagsiguro na natataunan ng tamang medical interventions ang mga nagkakahelang, sa pag-contact tracing, sa pag-quarantine, sa kapag-isolate, hanggang sa pag-lockdown ng mga barangay. Sa tahaw kang kasibutan, di napapabayaan kan sangguni ang panglungsod ang sa iyang trabaho. Last week, pinasar pa lang nindo ang PWD code na garo primero ini sa enterong nasyon. Saro man kita sa nainot magpasar ning Business Stimulus Package Ordinance para makatabang sa pinakaapektado kan pandemya. Sarang dakulang orgulyo man para sa to si Congressman Gabby Bordado na sa tahaw kang masasakit na laban sa Kongreso. Di natakot itindog ang sa tong bandera, asin husay na nire-representar ang kabutan tagabos. Ngunyan na pigigirumdumtaan pagkawara ni Jess, pigtatawanan taman ondra, ang gabos na pareho niya, nagsasakripisyo asin idinudusay ang gabos, mapamarhay lang ang ordinaryong nagenyo. Sigurado ako na kung nasa inman siya ngunya, nagpapasalamat siya sa Indo na nag-iiskusar, ipagpadagos an sa iya mga winalat, asin pinapaurog pang lalo ang mga ini. Alagad, ang katakod ka ini, siring sa iya, dain ako kontento sa kung ano ang ginigibo niyan. Pirming naghahanap ning paagi para lalong mapaurog, lalong tibayan, ang gabos na ginigibo sa ngaran ning serbisyo publiko. Lugod kita gabos, siring man kaiyan. Dain ako kontento, pirming naghahanap ning mga paagi para maging mas matibay pa. Pirming nag-iiskusar na lugod kita ang pinakamatibay. Ansa kong pakikisumaro sa kadipisila na inaagihan nindungon yan, lugod sa dawa anong paagi makatabang man kami para magianan an sa indong daradara. Langkag na ako sa Indo gabos. An sa tong pangadji na sana matapos na ang kasakitan na ini para liwat na makasungko kami sa satong maugmang lugar. Kaya sa Indo gabos, Diyos mabalos, mabuhay kamo.
Thank you very much, Vice President Lenny Robredo. Palakpakan po niya ito, giraray po. So dito po nagtatapos ang satuyang halipot na programa sa pagirumdum sa ika-8 anibersaryo ng pagkagadana ni Jesse Robredo. So sa gabos po ng mga bisita asin manlain-lain na hali sa manlain-lain na sektor kan sa tuyang syudad, sa tuyang mga city officials, sa tuyang unified troops, of course, Congressman Gabby Bordado, thank you very much. Once again, to all of you, good morning. So magkakaigwa po kitang photo ops. So i-request ko po ang sa tuyang city officials.